First of all, the EPAC TV News welcome. BJP की MLA सिंह मरकता मत मानदब अमदी नाक पाक्ता नबी वफम लेते मियाम की मिहुना सेंबर लेंगा अमलिंगनब सेंटर न लखलकलिब खुंथांग पुनमक मियाम पुन सगत मिनसी हाइना लमलाई केंद्र की MLA KS इपुमचाना थंबाल संगलेन द MLA खेमचांग लोयना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट A सरदा उनरब मतुंग पौमिसिंग उनबद फोंदोखरे BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट असिग पुंग मरम उनरब मतुंग द पौमिसिंग उनब अमदा MLA इपुमचाना हाई ममांग थागी मेगी तांग कुंसा दा थुंगदु केंद्र के MLA TS बिश्वजित के क्वार्टर दा BJP की MLA अयाम सरुक यादुन मिफम पंगथोकी मिफम मदु पंगथोखरब मतुंग मियाम न BJP की MLA सिंग पुन पुनदबगी मतंग दा ngang खुदिंगमक हौजिकति लेत्रे अमरोम द मिफम मदु द लौखि बुवारी अदु सेंटर की लुचिंगबसिंग द खंगननबा BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट A सरदा की मफम न पुगतकी मदुगी मतुंग इन प्रेसिडेंट A सरदा मसामंग दिल्ली दे चतुना BJP नेशनल प्रेसिडेंट याउन अतै लुचिंगब कया उनदुना MLA सिंग लौखि बुवारी सिंग अदु मयक सेन खंगनकी BJP की नेशनल लीडर सिंग अदु उनरोब मतुंगदा मदुगी मखा तरकपदा कार्यक्रम ओफम सिंग लेरिबगी हाइबगी मतंगदा BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट सरदा उनबनी अदु हौजिक फावबगी ओइनदी महाकना खंगबद BJP अमदी BJP की MLA सिंगना पॉपुलर गवर्नमेंट अम थंबगी मतंगदा अंगम थौतंग लौदुनु होटनरी सेंटर न मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अम लिंगनब होटनबगी मथौ ताबसु लै सेंटर न होटनदबसु नत्ते मदुगी सर्प अम ओइना स्टेट असिगी CSO सिंगना दिल्ली द कौदुना तंकक नाइन वरी सानाबगी थबकु सत्तरिबनी सेंटर न लखलअलिब खुंथांग असिदा मियाम अमदी स्टेक होल्डर सिंगना ममांगदगी हौना मतेंग पांगलग लाखिब अदुगुमना मखा तानसु मतेंग पांगबियु हंदकि मतंग असिदा वरोसिन अम प्रॉपर यानबगी अचुम खुंथांग अमा थंगहौननब पुन्नु खोट अमिनिस हाइनसु MLA न फोंदोखे निंगसिंगबा याय भारतीय जनता पार्टी BJP न सिंधुन इम्फाल निदाइपास चुथेक लेबा थंबाल संगलेन न पांगथोखिब थरोम अमदा हानागी चीफ मिनिस्टर नौथंबा बिरेन लाकदोरिब असेंबली इलेक्शन दा BJP न सीट निफु फंगदुन कागनी हाइना फोंदोखि वफम मदु सोशल मीडिया दा वायरल ओइरे सोशल मीडिया दा वायरल ओइरिबा वीडियो अदुगी मतंग दा हानागी चीफ मिनिस्टर नौथंबा बिरेन हाइ मियांगी थौजालदगी अहानबदे BJP की ओइने सीट कुनमाथोय फंगदुन लेंगाक सेमकी सेकेंड टाइम दा BJP नि सीट कुनथान यौदुन फुल मेजॉरिटी फंगदुन लेंगाक सेमगमकी मथंग लाकदब इलेक्शन दा BJP नि सीट निफु हेना फंगदुना वोट कागन वफम मसी फागी नते थाजबियु BJP न पैखलइबा थबक तोरमसिंग असी खंगलबदी हायेंग कोन मित्तगी पीतरकन मणिपुर थवाइरिब मयाम असी कांग्रेस न लेंगा पारिंग मतमदनी हौजिक लोइनमक थोरकन अइखोय हौजिक ngang अदुबु ngangbगी मतम लाक्लगन ngasi अइखोय न खांगलिबसी तुंगी मिरोलगी दमक्तनी मियाम पुनि हंथबिगन सेंटर न पैखलइबा थबक तोरम खुदिमक मयाम असी पॉजिटिव ओइबा खोंथांग नाक्तनी हौजिक हौजिक सुगे केम लोथोकनब होटनरी सेंटर की लीडर सिंगनसु याम कुपन खन्नरी अइखोयदगी मखोयनि हेन दुम नैनरिबन प्राइम मिनिस्टर मांगे थमदुन चथलिबा थबक थोरमसिंग असिदा अइखोय थबक तंगचिनजी तंपाकता हौजिक हौजिक अयाम्बा तंगदु लेतादब प्रोली हाइब दिल्ली दगी हलकलब मतुंगदा तंपाकी CSO सिंग वखल तमिनरे करिसु थोइदोक तोरकदबु मानदे हौजिक सेंटर नेशनल हाईवे हांगदोकनब थबक याम कन पेखलली मसी महक हांगदोकपग पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेमलकनि हाइबगी थाजबले मदु हेक सेमलप मतमदा मखा मथंगी लाकदोरब इलेक्शन की दमकता अइखोय अमतोइना पुंचिनदुन कैंपेन चथमिनसी BJP न लेंगा पाइरिंगी मतमदा लमदम असिकी मियाम याइफनब थबक थोरम अम खुमांग सोसिन पेखलमी हाइब वफमसु हानेगी चीफ मिनिस्टर नौथम बिरेन फोंदोकप लेखिबन लोइनना मणिपुर थोलिब क्राइसिस असिदा कांग्रेस पार्टी न ख्वाइदगी इहान हान MLA सिंग फम थातोक्तुना प्रेसिडेंट रूल थंगदबनी हाइन डिमांड तौखि मणिपुर मियाम न प्रेसिडेंट रूल लौथोक्तुना मियाम खनब मिहुन सेंबा पॉपुलर गवर्नमेंट अब सेमगदबनी हाइन लौलिब खोलाव असिदा तोंगसिंदुना कारिगी अमुक प्रेसिडेंट रूल लौथोक्तुना पॉपुलर गवर्नमेंट लिंगदबनी हाइना कांग्रेस पार्टी ने डिमांड तौरिबनो कांग्रेस पार्टी ने डबल स्टैंडर्ड सानब तोकपीरु हाइना MLA TS बिश्वजित नसु फोंदोकप लेखरबन हिरम असिगी मतंगदा BJP की थंबाल संगलेन द पंगथोकप थोरमदा हानागी चीफ मिनिस्टर नौथम बिरेल अमसुंग पौमिसिंग उनबद MLA थोंगम बिश्वजित न फोंदोकि वफमसिंग अदु कांग्रेस पार्टी ने यालिंगदब फोंदोकरे BT रोड लेब कांग्रेस भवन द पौमिसिंग उनब अमदा MPCC के प्रेसिडेंट कैसम मेघचंद्रन हाय BJP न थौना लेरगदी हाउस डिसॉल्व तौरसी अनुब एक्शन पथोकनब मियांगी मेंटेट यंगलसी अइखोयसि फम थदोकलगे नखोयसि फम लोइना थदोकलो लाइबाक ngakpadi ngamdraga angang cham manbu wangang de nganglaga lei nakhogi mangda taribna thodang adu pangthokpagi mahuta kumja 2027 election nifu kagani haina hekta haijin bagi thabak asi miyam na kari khan ki gani haiba phawba khan thejab ngamjedi manipur ta thoki bakang irang asi ki responsibility BJP ki double engine government pugudabani madu congress ta amuk taina ge hairibra nakhogi asoi ba khangdana congress ta amuk taina ba MP ta amuk taina ba miyam na yaba party oiro haibu wafamsu kaisam megachandran phongdokhi Honorable former Chief Minister na Aikhibudu Mamang
की अखोई हौकी 2022 की इलेक्शन दा बीजेपी की मेजोरिटी काखरे अदुगा देन 55 अखोई एडी अलायंस ना लेंगा पाइरी बनी अदुगा कांग्रेस की नो मंगा खतनी अदुगा 55 पाइबा एक्जिस्टिंग एमएलएस 55 ता अमदी ताइब ठीक है अदुगा अखोई 50 का अखोई 4 लेरिबा लेंगा असिना मथन की सरकार लापदे बीजेपी ने 40 सीट कारनी हाइना लाउबो ngamiनी अंगपनी हौजिक लेरिबा ताम लुद्रिबा पॉपुलर गवर्नमेंट लेबा सरकार से प्रेसिडेंट रूल दो लेंगा पंगमदबदगी प्रेसिडेंट रूल लाखिबगी वानी अदुगा मथन की ताम की हाना खनरिबा हौजिक मेजोरिटी कमांड तौरिबा एमएलए मयाम असिना हौजिकी खनददना मथन की 2027 इलेक्शन लाखोगी होइने खनबसिसि ngaptabangam amasung ngangthoriba wafamdu miyamna taningamgadra taningamoidra haibasisu khanthafam thuene lawi adagi honorable ex minister amanasu former minister amanasu amang sanglem kha thambigi bodo maduju agakko phawe who is the responsibility of this present crisis hairagadi Congress ne haibi ke hairi brava who is responsibility of this present violence since 3rd May 2023 hairagati sigi double engine lengak sine na han khangbiyo adu matungda MP da su chaibiyu adai adu matungda Congress su chaibiyo khanda na ngang da no taw si lai thi parjana ta da kari filter ong da ge haibasi masi khanga da ngang bi de yam phani honorable MP ai koi gi inner gi MP da su IDP सिंगी प्रॉब्लम सी वोट कारती सॉल्व तौनी हाइदना हाइबदो आइना नॉट ओनली टू डिफेंस आवर ऑनरेबल MP प्रोफेसर विमो माना हाइबदुदी आइखोगी प्रजागी दायित्व लव याबदो लवनी हाइबनेबा IDP अदेगी वायलेंस कनाना लोसिंगदबनो ओनली MP अमा अनिने लोसिंगदबाबा अदुबु ngangidubu kali haina parjana khalam gadage amasung aikoina khanbadati anakko MP na aikoi myam parjana hogiba MP ki parliament election da vote kahan khibadudi myam parjana kahan khibadugi maramdi aikoi di sumaina lawi 2023 ki May ki tang ahum dagi violence thorpa matamda Manipur ki MP ani Rajya Sabha ki MP ama parliament da wa ngangan हाइने बीजेपी ने थिंगा मोदी ने थिंगी हाइदना वा ngang ki dabto aikoi gi state asigi awaba taba matam da wa parliament da ngang ki dabto madu parjana feel tawdagi vote se masi loina imeram sung outer MP vote se loina parja kudimak manaraga lak helaga vote se kahala pirakhi bune because of their failure in the parliament BJP ki MP ko fail bidagi pirakhi bune ba aduga responsibility GD Hausiki double engine BJP center BJP government in the center BJP government in the state double engine responsibility low the MP anina kari dawum den tasengna hairabada state asida leiramba miyam gi mihut sema popular government adu makhoi masel gi sakti munabagi landa thopchin ki miyam gi mihut leitaba haibasi miyam dadi atu ki matik sukngai oi hausik state asida leiribo lengak social lasi president rule gi lengak ni President rule ki lengak asina miyang wakat tabi besunate miyang gi mihut ni haina leiribe MLA sing wakat phawa tabi di hojik Manipur da oiriba conflict social asida Manipur gi miyam ni thengnang bada khotongcha da sing adu karino haiba miyang gi mihut oiribe MLA sing su khangdaba tawe state asida popular government milam lehan bi haibasi miyang gi dimani miyang gi kholauni asu yam wan raba Manipur gi miyam lawiba kholawa si miyang mihut singna makhoi gi oiriba political benefit sing adu khakta khallaga lengak sem ngamde Lairibe MLA sing asina makhoi masel gi marakta sakti munabagi achau bulanjau dun maram oirega popular government milam thambang ngamdabni haibisi Manipur miyam na khangi Lairibe MLA sing gi manadab amri sakti munabagi lalasi hojikti center lenga asu phajana khangle Union Home Minister Amit Shah na Lairibe MLA sing asibu tumin kangom na khalli state asina popular government milam laibi yakiroi matam chadri Kukiya madi maitei sing marakta lairibe kangnu ku irang asi losindu phawbudi miyang gi lenga lakku yakiro haina Amit Shah na phungdok posu laikre state asida thoklibi irang asi kangnu irang natte kangnu irang oine Union Home Minister Amit Shah na puthorli
masida ruling su oiro opposition bu oiro tumina leishilli karigidamata kuki amadi maitai sing marka thokaninda ba thodok thol ibanu haibadu thijin ma mathok tai madusu thijina ba khonade maralai bising thidolaga leiba conflict asi losinana ba su khonade wa bana kham thenglaba manipur gi miam bu wahan dana ba thorang chu packet pide mamang da leiramba lengak adu makhoi masigi marka munnabana maram oirga leikitaban madugi matung chief minister masana resign tawkhibani haibasi khangna hojik manipur da popular government ama lehendana bagi maram karigino haibasi miamna naina bag loinana leiribe MLA sing mathak akan ba pressure pifam thokli haibasi miang wakhalon pausing asi sargom oina Israel Iran America amadi Gaza da tholiba thodok sing matang da update khara tawjage super power ni haina riba America da landaba ngamba sisuknagi Iran leiba khaktani haina interview amada Iran ki ambassador Dr. Iraz Ilahi na phongdokhre panbeya badi Israel amadi Iran ga numitrani thoni soknadun lakhibulan aduda America su yaushilakdun Iran da landa rakhiban adubu madugi chapchaba pakhum pidun Iran na America ga military center singda misal kaya kafindun landa ki karigma makhatan American landa raklabasu Iran aduma khut hangani haina su mara phongdokki America na Iran gi nuclear plant da landa rakhiba adugi chapchaba pakhum pibu oina Qatar da leiba America gi military base misal kafindun landa rakhiba adudagi khoi saunarba Qatar na Iran da amuk landa rakpa yana leiri hail panbeya badi Iran na Qatar da leiba America gi military base landarak ni haina mangjongna na pau piki adubu Qatar da landarak pa haibasi leibak asi oiba integrity da yamna chauna singna bani haina Qatar na lowi hairi numitrani thori chumna Israel amadi Iran leibak ani gi marka sona hiba landa Iran na Israel da paksana amanga ta tohan bangam kiba aduna maram oiraga malem gi mitmang da Iran gi oinadi magun nongono ma hengalakli lana sita Iran gi miyo chatukom sihi aduga miyo kaya aman asu apanangki loina Israel gi oina lala sida miyo kunipal hen sihi aduga miyo lising ahumlom hen asu apanangki hairi adubu lana sita semi yengdorogadi Iran na lan mai pak pa haibadu oiriban maramdi US amadi Israel gi manglan chapchana thungbangam khiti haina malem gi akhang ai kyan phuduk ngariban nakal maromda Pakistan na America yauna kapangamba killer nuclear missile haibadi ICBM saduna putorakadori haiba pau tabadagi America khamthena pakhat pa pokna kre hai report amagi matung ina kariguma Pakistan na America yauna kapangamba killer nuclear missile asi sari haibasi tasingbam oirabadi Pakistan na yamna line America da nuclear bomb thadaduna landaba ngamlagan foreign affairs ki report amagi matung ina handak India ga sona hibu lal adugi hek matung dagi Pakistan na China ga pundun nuclear ki khulai masing yam advance oiba mongda puthokna bukhotnari hainasu phongdokpa leikiban ammaromda Pakistan killer nuclear missile leiba lebak oirabadi America na Pakistan bu nuclear khulai leibi yekna lebak amani haina lothorakpasu yariban panbeya badi America haiba lebak asi nuclear khulai leiba lebak su yekna ba amu oina lobu lebak aman Pakistan na nuclear khulai sari basi suknagi India gi attack tagi ngakthokpa ngamna ba sabani haina Pakistan gi lusing basing na su phongdokpa leikiban Pakistan da huji kilometer lising ani ga chatre sanang kapangamba Shahin missile 3 missile sing leiri karigma killer nuclear missile sari haiba asina sum oirabadi missile asi chawrana kilometer lising manga ga changwa hena sana kapangamba ICBM haibadi intercontinental ballistic missile oigani missile sing asina India amadi America di yam line landaba ngangbani hainasu paw source asin makhatari atopa paw mana Israel amadi Hamas ka Gaza da sunai bu lalasi manchana haukiba pungkun marigi manungda Israel gi lammisuna Palestine masa nifuma thoiram hat kre hai lana sita hoji phawbagi oina punna Palestine masa lising yang khai taru ko humda tretlom sigre aduga asokpagi masingna punna lakh amaka lising kunchama tu chanipa ni phuni palom hen kre hojik su akan mongdi Israel gi lammisuna Gaza da landa duna Palestine masa kay hat palep triban loinana lana si lepna nabagi damakta tangkak kaya thonu wari sana krabasu hojik phawbagi oina di mai papung ngamdan leibani hai wafamsu source sin makhatari